باش دوستي ما والي ما وشانا برياوة طبعا كريه ازيرو تخازم بوربم شف بوهيركك خوش برفقدين ايرو بري صرصالية سلي بيا خلكي ببن تا كوم ببن بيتر شبو خاطري اسكاري بم ورب آخر قالوا دنجي متيوة نايوة وجمر بوتا وجمر بني ساندا قالوا دنجي متيوة نايوة ون سرطان بينن ونابينن اللي بياوبم حطاون كوم ببن ترسم جي انترنت جرامبه شاف باش ما وشتا سر شعبان است بخيراتي قربان اللي بياوبم قالوا انترنت ام جرانه نجرانه دنجيم خشكايتي وناوى واف اجمل بوتا باش ترسام جوي ترسي انترنت ام جرامبه لين برياوة طبعا كريه متخست ايرو از يكسر برو آخرم زبینم به روش شاوات شاوای چاو روشن خود در باز دکن دیسا وزان وزانی بریه ته گوهرتن دو وزان چه نبوی لینا ورو کاتی گوهرتن گلکی واضحة سرچاوا هدات بخيراتي قربان شوي ضعيف انترنت اري زبالا خدامي انترنت جارنا تسكنه لأن بهيفينا كو كشا هان هري ينزانم چه مسئله اما ايرو هنكي بربا آخرين ما هنكي بيشتغلن ما هنكي السازيخن اما يقولوا الجوات كله خوش خوردينن اما يجي كومنت كري حر بيست تشركاج مربي جبو اسكاري بم كومنت يو قشع بخوينه جبر ويكي جار جاران و كومنت درنگ بينج مرة لي از في اواي قريبم كومنت يو قشع بخوينم انا ديسا اللي بيابن جبو خاطري ام جوات اخوة خوشكاي درباز بكن ونشان روشا و چاوي ازي سازا خوجي ازي حاضر بكم جبو ازي اكسر بوربم
سرچاوا بێریت بخێراتی قوربان چۆنە زنکی سازێت خمز دixwazim min bi min re bin qederê jiyana zibala Xwedê me înternêt li cem e giran e nizanim çima bes xuyanî bi danê êvarî giran dibe. Serçawa yûra tu bi xêratî qurban. سرچاوا محمد Dilber serçayên kalkê min û çavê min û Mihemed. Spasiyat dikim qurban. Ka ji min binivîsin bêroşa we çavayî û ez dixwazim hûn gelkî binivîsin. Serçawa û dadsab qurban. Erê bêrî qurban ez zanim tenêt giran e nizanim ji ber çi wilo yî zibala Xwedê me car caran cemê giran e her bijî Kurd û Kurdistan her bijî Ehmed her bijî qurban. Rojîn aydên silav û rêz û hurmet qurban tu çawa roşa te çawayî gelek spas bêrî. Kabine bêhûş dixwazin bêrî em ava din jo bistên.
محمد بيجي سر باجار كردستان فيديو تشيك جلوز بشرنجي سر باجار كردستان زياد تشيك متكرر رمان لابد ما زماده مقربان محمد البرد بيجي برحتو جوانتري كالك قالك سباس قربان خدش ترازي به وين خناف مشتاقين والله أنا خناف بي كا خناف أنا بي عزيزان خناف سبورتكم بي آینده محمد سرچاوات خیراتی سلاو و خوشگاه خناف گلک سپاس و دا خودش ترازی قربان گریم از تو زور ندید و کت زری حس کرنک بسینور دل دا کچکا گرگری گریم از تو زور ندید و کت زری حس کرنک بسینور دل دا کچکا گرگری من ربي زور بين بابايك داري ستير ببينم حور الصور خفش داك بين أفكاري من ربي زور بين بابايك داري ستير ببينم حور الصور خفش داك بين أفكاري بكيفك غنينا أغاني حلوة تماما شقاس خوش أفستران أريبي راس شريفة تبخيرات الشريفة قربان شاي
روژینا دی سپاس شەو باشترم محەممەد مستەفا تبقێڵاتی قوربان بێری گەلک سپاس بژی محەممەد سپاس بێری سپاس سازام نەبسەر دیرۆزەش Çiçeki çiçeki nazari çiçeki 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 nazari çiçeki Nasibime ne bu nigahane çiçeki Nasibime ne bu nigahane çiçeki وزيت دوتمنبا واشترى بسمنبا قراواغي منبا نرجس وشيلانبا وزيت دوتمنبا واشترى دوتمنبا قراواغي منبا نرجس وشيلانبا Çiçeki çiçeki nazari çiçeki Nasibime bu nigahane çiçeki قربانا وبجني أو خانا قرداني لمن خشك جياني نرجس في غالي مقاسي شوي جيران كيف عينو 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 قربانا وبجني أو خانا قرداني لمن خشك زياني نرجس في غالي Çiçeki çiçeki nazari çiçeki Dibine nigahan hep çiçek هر بيجي دنك لدنيا بقى كلك سباس قربان
دلبر بورین از دچم تیم لسر واستیج من را دشینن واتسیم اوکی باشه قربان نخمه ويك سباسيات تتكلم قلت خوش بآينده قالك سباس قربان بيبي سباس روجين سباس يا ريت لو بكره كمان تفتحوا بث مباشر زي بنرم هي بخدي لا بخدي تشيكيا وسسري محمد ديلبر قال كيمنو روجين راستا تشاي كرمين تبيجي دست تلي دنقو هست صار من دلاله تهر بيجي لا سباسيات قربان كلش ترازيبه قالك سباس ولا خوش ترازي قالك سباس محمد مصطفى خوش ترازي هذه ديجي باروكم دوستو بالي خوري برا بيجي وانج بتوا her emin او قسيجين بوتدا her emin او قسيجين بوتدا حزلك سيناك تا کدوم یما هر او قصه جین بود هر ایمن او قصه جینم با تو دا حزلی کسی که تا کدوم یما هر تو قصه عشقه تخوا من خلاوه تخوا من خلاوه جرگم سوتا
تو قسم عشقی بخوا من خلال بخوا من خلال جرگم سوتار بقربان اجواگا کردی بم دما بکردی دا آخرن دخوینن دا آخرن و دنویسن گلک سپاس هر بجی هستیارو اره کرو بری گلک سپاس روژین آیدین دنگ خوش دنگی تا صابه ککو گلک سپاس روژین قربان خوش آیدین دنگی تا پر خوش سپاس آینده خوش رازی قربان دنگی من خوش گیتی و دنیم خوش نکن دیار بکر مالا منا اوجی هوز کنیمیا دیار بکر مالا منا اوجی هوز کنیمیا تو دکاری استرانا با مستای جوان حاج و جان تا چیجمین کر از بر نکری بزد آنشتا لیدم قربان بردوام بکک و گرگ سپاس ایوار باش اوکی گاباری سرچایم قربان گاباری می کرو صاحبی سرچای من چای کرمن دیار بکر اره والله دیار بکر بس کردی ناوی آمده نظام نجبر چه جوان حاج و ناوی کر دیار بکر دوابو آمد باشتر بو خوشتر داد جهه و ناوی کردیه جهه باو کالن ما راسته هر بجی سپاس محمد سپاس بری خودش و راضی به هر بجی آمد یامه هر راست اوکی گاباری یا کردستان یامان یا نمان هر بجی قربان خودش راضی به سپاس دریمت گاباری اری قربان گاباری me لهاوینات من چساره
لها بیناته لمن چه ساره چندی شکستی و دل بیواره لیها بیناته لیها بیناته من چه ساره چندی شکستی و دل بیواره لیها بیناته من چه ساره چندی شکستی و دل بیواره چاو پرسیاری جی گول و جی دارا ما گلو روژکی دل می وگارا چاو پرسیاری جی گول و جی دارا ما گلو روژکی دل من وگارا غریبه وگرانه وکی باره وکی باره وکی باره وکی باره نمجاو كرلو سلاف هر کسی دوی وشانه ده سلاف ورز و حرمت مجموع طبعا سرچاوین گاباریو تشکیشان جگوندیه از جگوندی زنابش مشتبه و دلی تدمین سلاف جبوته محمد البر هر بيجي دنقي هرا بقول لك سباس باش ترازيب قربان اخيرو سباس باش كيك محمد صاحبي سلاف هوانو روجين آینده سلاف روژین باش اونگیش گانف سلا هر چار پرچه سلاف هر چار پرچه روژین ما بستایوله سر شوا روژین چای کرمنج غریبیه یورا مسیج ریترکتد در سلاف رشکر هر بجی خوشترین دنگیش دنگ بش دنگ خوشترین خوشترین دنگ بش دنگ بیش خوشترین دنگ بیش عفرين رنجين في القلب يا الدليم ديلو تناخذ الدليم دي سرشايم قربان استخدام كارانين اي تمام كارانين استخدام راسته دنجة دكا بيجلو روزات كواري ها دكا بيجلو بس قلت حسي وصوم قربان جوات خوشبوية يكم جار شف باش يكم جار دليل من لوكا زبان جوا بتظاهيره يك بيك وسلاوي قرم نرم جوهوزان جانرا قالك سباس يكم جار بس مناوي تناس كربا وخشبة برستي كيف عم قلكي شروفين ترتين جاران ولو تدفدا بيش ما بس ام بيجن تشتالي راس بيج بربيه كي ام جي قلكي ولو مدري خوشتناقرن سرشاوا وحسي وسوقرك سباس تاكي قباري اياد حيدر تحية عفرينية سرشايم قربان سلاف ورز وحرمتها مجبو خلك عفريني وجبو برشين كورساني بتوايي وتصابي دلي من كاك وزان سرشايم كذا بكم جار هوال براي هيجات بخيراتي سلاف ورز جكوباني سرشايم محمد سلاف ورز وحرمت سلاف جبرا محمد دلبر ومشانه ام قلكي باشن قربان براوجي برسواته بدن جوات إجاز بالا خدمه هدي جوات أما خوش دبه
هر خوش ببه میج مسترانش بالی خن از بالا خود دیمی اگر اونجی بالا خوب دینه پرانیا کسی یه وشانه تماشات کن کردی دینویسن كيف هم قلقيتي راستي كيف هم قلقيتي كو تكسد وشان هم ده كردي دنويسه بس بي كيف خوش دبم قلقي بي خوش كيف خوش دبم راستي في فيديو مجي باروكم دوست وبالي خوتوان ره تلكي جان باجاري رمشتية آنكا از ألمانيا يما كم جار صافي برا ببینه اونجی به ویدیو پاراکم دوست والی خوب گشاره مجبور ویدیو آماده کری و جاره ویدیو گل کی خورده عندي سؤال كيف ترجم الجملة الكردي أنا أستخدم هذه الأقلام زبان بينوسان بكارتينم زمان پینوسان بکارتینیم یان اگر ما بستات پینوس به زبورد کم تدرینگا کار بجه اسکارم وان پینوسا دنویسینم یان دنویسم زمان پینوسان بکارتینم جای کرمنج جوقت خوشتر دبا من وشانه تا پاروکر اتشیر رو تشعبي منو لو اسكردي قالكي نظانم باش هو تدنيسه باشه قلتي باشه قولوا بردوام بك خوشتر راسي عفرين لنجي في القلب سلاف رز محمد كزبا منو زوان بينوسام كارتينم راسته سترانا ايدي البري ازانا شو ليخم ظانم لألمانيا بس كيجان باجاري من قوت ولات ما نقوت ولا استنى بجوز كيجان باجاري مكم جار سسران وسر شاوان برا محمد الجوادي كم جار تنابي خوش ما ربوتا قربان مناوي تنسكرا Ay dilbere, ay dilbere. ezber nekirîm bak muştak wazişter lêdim bes me ezber nekir çay kurmenc spas xweş şîûra temame dilê minî tu her hevî spas ser çavayê kim car bibûrînin ber çima tu navê xwe hat naxwast navê xwe bêje nixeme temam سرچاوارê nas qurban te bi xêr hatî ez gelekî kêfxweş im nasîna te qurban Esperan kî
از جوانی که گرم کن دقاقی اف ستران بزارابايا سوراني جبر بيكي ازبر نكريم ممكن يكون ازبر بكم مقوتني ويجي معانينا هنكي زحمتك هو ازبر بكم جبر بيكي ما ازبر نكريم انا تشبر سما بن ريناس قربان خمينخ انترنت نجبرت كو جرانه من هشتيه كو هر 20 شركيان ناماك بسر چاتين نزدتر جبو اسكاري بم از نامه و از بخوينم سعيد يوسف چاواتي هري برنگ كيسفك ورو ما بشتي مكر يلا انا زيد ساشو وقول مشتري زانا جوار دنگ بيجيكي بيجم زبيهم كوانا ومش بازلم يادي ربنا يادي ربنا مقولو كاملاتي جالي چيا دل بكلو يادي
من گورو کاملاتی جعل چیای دل بکلو من گورو کاملاتی جعل چیای شوقي عابتي نفاغ مرقان وكان يادل بكلو آي المين Kürdistan'a için şirin elu. جيران والله ترسي والله قال لك سباس محمد مصطفى قال لك سباس قربان ديلبر محمد ديلبر والله ترسي يكون جيران زوارتكم دنجي مليندا بس تشتي باش جيران ما قالوا بيرن زمانك قوي واجي جرانا ابجي يكجبي برجون ديكم جوان ستاندي قوي وان جرانا بلكي يكسر نيم سر مشهر يعني شبربي كام جي بشكي دري خوش دكن قالك سباس ديبر سرچاوا مريم قربان بخيراتي اسلام ورزق وحرمت شبوتشي تو 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 كنت ياكلوا كون هرمي
سرچاوێ یەکەم جار کورد دەما دەنگێ سازێ دەبیهیزە ji Xwedê de hestiyar dibe. Eyvallah rast e. Ma tu li Japonê dijî ji bo ku hûn sersala xwe bi me re pîroz dikî. Yekem car ez bîyim gelek caran têwilo teşkî. Dinya hatiye gwartin nok berê ez ne li Japonê me ez li Almanyayê me. Ez nabêjim ku ev sersala me ye vî rengî belkî min û Nîsan dîm danî sersala we pîroz be lê ev tişekî navdewletî ye bi milyonên xelkê vê sersalê pîroz dikin em jî xwe dikin ji nav kesên navdewletî em jî milletekin ji mafê me ku em jî van cejnan yan van sersalan em ji xwe pê kêfxweş bibin ji ber ku piraniya Kurdan Mislimanin û bi cejnên Mislimanan dîsa xwe pîroz dikin û gelek Kurd hene bi cejnên wekî din jî xwe pîroz dikin. Cejnê me yê Kurdî jî em wan jî xwe pê pîroz dikin. Herdem divê em kêfxweş bin û herdem divê jiyan berdewam bibe û daxwaza me ya serekî Kurdistana me ye ti carî waye nayê ji bîr kirin. Em nehatinê îro ro ku em bêjin kî ji me bêtir ji welat hez dike kî bêtir ji bo welat dixebit na. Mebistam jê nebe mebistam jê bêtir ku em di demekê de dijîn sala 2021 piştî rojan sedsaliya 21 ye em tê de ne qurban jiyan gişatî guhertin raman gişatin guhertin divê em xwe bidin nasîn divê em milletên dinyayê nas bikin divê herdem em cihekî me hebe nav milleta de hegû tu vegere dîroka ya Kurda tim herdem Kurd li paş xelkê bûn wek dibêjin olên xelkê rêweresmên xelkê tiştên wisa nizanîbûn herdem li paş bûn nîkarîbûn ku berjewendiyê xwe pêk bînin û sûdeyên xwe ji derdora xwe bigirin. Îro ro divê em herdem em amade bin li her cihekî li her rûdawekê li her deverekê. Ji ber vê yekê ez bi hêvî me kes şaş ji me fêm neke. Sersal sibe ye lê ez şaşim ji ber vê yekê sersala zanim sibê ye sersala zanim sibê ye bes dixwast ku îro ez sersala we pîroz bikim min nivîsan jî min di community de nivîsan min got ez ê sersala we bikim berî sersalê bi rojkê ew berî nivîsandî. Em kurman ji dengê me gelekî bilind e em demî xwe berdin meriv wan sane kir. Erê wala Kurd dengê me bilind e em çawa bikin rojîn. Bawer dikim ku hîn ez serxweş nebûme. Na rast e serxweş nebûye qurban xwe ji te razî yim. Bîgeha şahiya me ew e bîngeha şahiya me ew e ku me sala 2020 binax dikin me ne pêşwaziya 2020 e. Rast e ber tevlî kom xweşik mebista te jê te negeşt. Xwe nav nehat sersala we jî pîroz nekir. Em ditirsin sibê em weşanek zindî em dernekevin gwerin. Ji ber vê yekê îro ez weşaneke derketim û dixwast ez sersala we tevan pîroz bikim weşaneke zindî
Ez ê bihêlim mana bê xunav bê jî slavekî lo bike. Ez ê ser WhatsAppê jê binivîsim ku zengê xwe bil nekim. Ez bawer dikim ew jî doşanê deyî li me dinêre. Ez ê jê binivîsim ber ew jî bê slavekî li we tivan bike. Berî ez weşana xwe bi dawî dibînim. فعندنا في تونس حضارة مستقبل راسته xunav dinivîsî dibe ez nayê xunav dinivîsî dibe ez nayê nikarim bê yanî ew jî piçikî mandî bûye. Ez ê qederê pênc xulekê din jî ez ê bar bimînim. Ez dixwazim Semîr Hüseyin kullu am ve entum spas. Semîr xwest razî be qurban. Bixêr. Tamam. Giyav me. Bêje jî giyav bû me. Em naxwazin gelkî li we zehmet bikin. Me têra xwer sazê xist. Semîr dinige ser sazê qurban. Te saza me jî bidîta. Ez ê qederê 2 deqê din jî zê bara bim. Eger çek ji me hebe micmer binivîsin ez ê bixwînim. Pirsek, tiştek, miştek. Ji bînekin jî vê weşanê dûra wan parve bikin dost û hevalan tevan re. Em bigihên bêhtirîn kes. An ez dibêjim demjimêr dibe 12. Em ê ez bawer dikim gotu ez ê demjimêrekê tenê zê weşana xwe bikim. Ji ber vê yekê ez ê weşana xwana bi dawî dibînim. Silav û rêz û hirmeta min ji bo we tevan. Ez bêhîvî me eger sibê me ve nekir weşana zindî ez bêhîvî me salek nû bi xêr bi ser we tevan be û çavê we li we be. Ez ji rengê gotinên ken û hinekan xweş hez dikim. Loma jî li min biborîne heger gotinên min giran bin carna. Na qurban yekem car gotinê te negiranin ji ber ku heger me hest kiriba ku gotinê te giranin rastî me yekser te blok bikira. Na ez kêfxweşim bi rixneyên te, bi tîbîniyên te, bi çi tişt bi ji aliyê te be ez mala xwe dê me ti kurdekî wilo risene ti kurdekî xweşik û paqij dinivîse ez kêfxweş dibim vî rengî. Spasiya te dikim delal û kêfxweşbûn bi te re ye. Gelek spas Mihemed Dîlber tişt razî qurban. Ez ê ana daxwaza çûnê li we bikim. Ez ê bigirim silav û rêz û hirmetê me ji bo we tevan huda silav xunavî bikey. Gelek spas xuda xwe tişt razî be. Em nizanin dibe ku sibê em dîsa em weşanekê bore bin. Em nizanin bi rewşa me çavê sibê. Dîsa gelek spas bo we tevan û şewa mayî xweş bi xatirê we bi kum qate bin.